جنابندان و چهنا رادیو دنگ گلدن با شیر و چار جوت مه 2025 شمی لبریکسل ساعت 11 آمد 12 گدارن هجم نوچه هم پیشکش بکن دم آزادیاره بر آپویه هم لپشتی گوتن خونه که پیشفچونا و پیواجوی به پیوستین سیاسی و حقوق و گریداییه شانده یا ایمرالی دم پارتی درباره هفدتنا داویالی ایمرالی ده داخیان یک داو گد دسیسی جوتمه 2025 ده ملیگرتیگاه ایمرالی به برز عبدالله جاناره نزیکی 3 ساعت و نیوان هفدتنک بکانی برزو جلان وکی هر جاره به مورال تندرست و به خواباوری که بلند بو ریبرو جلانانی زمان کو پیواجوی آشتو جواکا دموکراتیک یا کو سالا بوری دست بکر لوالت شر راوستاندیه و پیشی لگلک مترسین مزنگرتیه هر کسی که دوی یکی در رول خوالیستیه خودی کده که برومت و مزنه برزو جلان گوت شارستانی پشتی 300 سالان شر ویران کاروون داهین مزن ده شرین جیهان ده دموکراسیا مذاکره‌ای وکی مدلک چارەسەری یا گرینگ پیش خست بنگه ها ویره بازه دوی جبو چارەسەری پرسکریکین لترکیجی اساس بگرتن برزو جلان پیشنیاز کرد که ده همو تکلیان سیاسی و جواکی ده مذاکره دموکراتیک سردست بنو گوت امل پشت گوتنین خونه که پیشفچونون و پیواجوی به پیوستین سیاسی و حقوقی و گریداییه ده قوناخا ایروده تثبیت کرن و جیب جی کرنا پیوستین حقوقی به نیرینک راست و یک کرتی گلکی گرینگه برزو جلان هری داوی آنی زمان که دوی 100 سالانو یا کوماره لسر بنگاه حقوق آشتی و دموکراسی بیاوا کرن افسرو کندن پارتی گوتن دوی همو گرتین سیاسی ورن بردان بریارا دممه وره بچیهانین هفسرو کنگشتیگین دم پارتی تولای هاتی موغولاری و تونجر باکران لسر حساب خوین پلاتفورم مدیا دیجیتال ایکسی تیکلداری بریارا بمپیکرنه یا کمیته وزیران کنسای اروپای و دادگاه مافی مرووانا اروپا DMME یا مافی هیویه داقیانیدان تولای هاتی موغولاری گوت DMME جارا سیمین بریارا بمپیکرنه جبو هوری مسئلاتین دمر تاشته ده اف دستلاتاری بریارین DMME جیتی ناگره حقوق گردونی و پیمان مافی مروانیا گردونی به پیدکه او جی وجدان جمعوری دیشینه دوی دستلاتاری و دولت وی فکر پاشوری و نشاط پرست رد بکه به جیانینا بریارا DMME هم و باوریا به حقوق و عدالت خورد بکه و دل میلیونان کسی رهد بکه دوی سلاطین دمرتاش فیگن یکسک داخل گرتین دوزا کوبانه و همو گرتین سیاسی دملدس ورن بردان هیوی و بندواریا به میلیونان کسان آشتی آزادی و دموکراسی باور اوه تونجر باکران جی گوت لگوری خالا نودی یا دادگاه دستور بنگهین آیمه دوی بریارین DMME ورن بجیهانین DMME جی درباره برز دمیر تاشته جارا سیمین بریارا بردانا ویدا او بریار نتنه دواته حقوقی ده جبو آشتیا جواکی جی پیوستیه که جبو باوریا به آشتی هیویا جبو چارەسەری و باوریا به پیواجوی مزن به هوجه او بریار ورن بجیهانین هوجه ایدی حقوق وره ناسکرن و ایدی داراز وک امورکی سیاسی نه بکارانین دما بردانا دمیرتاش یکسک داخ گرتین جدوزا کوبانه و همو گرتین سیاسیه دوی حقوق تشتا پیوست بکه و امل بنده نکو بریارک جبو نرمکرنا هیویه سیاسی و آشتیا جواکی سودور به بداین دم پارتی لگوری بریارن DMME دوی گرتین دوزا کوبانه بین بردان کمیسیون مافی مروان و حقوق یا دم پارتی بالکشان سر بریارن کمیته وزیران کنسای اروپا و دادگاه مافی مروان اروپای DMME ین تکلداری سلاطین دمرتاش فیگن یکسک داخ و داخواست کرد که همو گرتین سیاسی جدوزا کوبانه ورن بردان دم پارتی دیار کرد که نتنه سلاطین دمرتاش و فیگن یکسک داخ همو سیاست مدارن ددوزا کوبانه دهاتنه گرتن دکوین بروی بریاری و دوی داوی لوی گرتنا بنهخی بیانین دم پارتی گوت بریارا دادگاه مافی مرووانا اروپای DMME یا 8 تیرماه 2025 ده تثبیت دکه که گرتنا دمیرتاش به نزیکاتین سیاسی و دوی دملدست وره بردان
بریارên têkildarî Birêz Demirtaş û Birêz Yüksekdağ divê biryara DMM ya têkildarî hevalên meyên din hatine dayîn jî li ber çavan bên girtin. Biryara herî dawî ya DMM'yê ku di 8 tîrmeha 2025 da daye demildest bikin pratikê û hevalên me berdin. Temiz me zindan kirin qadên berxwedanê. Ahmet Temiz di sala 1994 li Amedê hate girtin û jaliyê dadgeha Hewlekariya Dewletê DGM ve bi cezayê heta hate cezakirin û piştî 31 salan di 18 îlûnê de hate berdan. Berdan Ahmet Temiz bi bahaneyên cuda hatibû taloqkirin û gelek zindanan hat girtin. Piştî ku Ahmet Temiz hate berdan ji ajansa Anefêra Axifê û got piştî 31 salan gihîştina azadiyê bi rastî pir xweş û weta dare lê bi hezaran hevalê me û rêbertî girtîne. Ahmet Temiz spasî mirovên ku çûne pêşwaziyê û got bi rastî ev hesteke ku zehmet e bê pênasekirin lê di encamê de şahiyek bijane. Ez hêvî dikim ku di demeke herî Kurd te em hemû bi taybetî rêberap û hemû girtî di çarçoveya pêvajoya destpêkirî de bi gelê xwe re li welatekî azad bijîn. Ahmet Temiz derbarê berxwedana li zindanan jî got yê ku em li ser piyan hiştin tekoşîna gelê me bû. Heta ku gelê me û tekoşîna me hebe ne cih dikarin me sînodar bikin ne jî zext. Li hemberî hemû zextan me zindan kirin qadên berxwedanê. Li zindanan pergaleke înfazê heye û keyfî hereket dike û dibe sedeman heqiyên mezin. Ahmet Temiz derbarê pêvajoya aştî ya ku rêberap û dayê destpêkirin jî got me pêşveçûn ji çepemeniyê şopandin banga rêbertî em pir bi kelecan kirin. Em baweriyê bi rêberap tînin û dizanin ku ew di her mercî de mafê gelê xwe diparêze. Pêvajoyek pir cidî heye em bawer dikin ku rêberap û wê vê pêvajoyî jî bi serkeftinê bi encam bike. Em bi giştî li piştî rêberapû ne. Rêberap û sazûmanê serekeyê vê pêvajoyê ye û divê di mercên azad de pêvajoyê bimeşîne. Li Konyayê qadên dersên Kurdî dest pê kir. Komaleya Ziman Çand û Hunerê ya Konyayê Konder li navçeya Konya Kulu kar dike û dest bi qeydên dersên Kurdî kir. Hate diyarkirin ku qeydên ji bo zimanê Kurdî ve heta 15 cotmehê bidomin. Ders wê bi zaraveyên kurmancî û di asta yekemîn û duyemîn de bên dayîn. Di heman demê de komeleyê serlêdanên onlaynê jî qebûl dike. Endezyarê ku hatibû revandin hat kuştin. Hêzên girêdayî desthilatariya demkî ya Sûriye li Şamê endezyar Mecid Xelîl dema ji kar ve digeriya revandin. Hate ragandin ku cenazeyê Xelîl li nêzî bajarê Dêra hat dîtin. Çavkaniyên herêmî destîşan kirin ku li ser laşê Xelîl nîşaneyên eşkenceya giran û birînên guleyan hebûn. Heman çavkaniyan got meha borî di dema operasyoneke ewlehiyê de li taxa El Somerya komeke çekdar dibin serçete Ebu Hefseyê de ku girêdayî desthilatariya demkî ya Şamê ye êriş û heqaretên mezhebî li endezyar Xelîl kiribûn. Li Stuttgartê meşa aştiyê hat darxistin. Li Almanya bajarê Stuttgartê li dijî çek û şerran li Scholplatzê meşek girseyî hat darxistin. Meşa aştiyê ku her sal bi tevlîbûna bi sedan rêxistin û saziyên demokratîk li Berlînê pêk tê, îsal hem li Berlînê hem jî cara ewile li bajarê Stuttgartê hat darxistin. Kurdistanî jî di nav de bi hezaran kes tevlî meşa li Stuttgartê bûn. Kurdistaniyan pankartên mezin de wêneyên rêberap û peyama binivîs a ji Abdullah Öcalan re azadî ji pirsgirêka Kurd re çareseriya siyasî û pankarta ku gotinên rêberap ya kes bi şer bi ser nakeve ji bo aştî pêwîstî bi diyalogê heye vekirin û duruşme berskirin. Di standa li qada mîtingê de jî belavokên derbarê meşa ku wê di 8 mijdara 2025 de li Kölnê belê darxistin hatin belavkirin. Hate diyarkirin ku meş wê bi daxwaza naskirina mafê hêviyê ji bo rêberap û pêkanîna azadiya wî ya fîzîkî pêk were. Gaziya şer Şîlan ya giring ew e ku mirov keseyeta xwe li gorî manîfestoya rêbertî çêbike.
اندام فدراسیون گازین باکور و روجرت سوریه و گازیا شهر شیلان کوبانه تکلداری نرخاندن درباره پیواژوی داخف او گوت یا گرینگ او که مروف کسایت اخوار لگوری مانیفستوی آشتی و جواکا دموکراتیک آماده بکه یا اساس او که مروف خو بگینه زانبونا هستین پولیتیک درسین جدیرو که درخه و به آخل کردین نوجن تکوشینه بکه فکر و فلسفه ریبرا پو جبو مبو روناهی امجه تاریتیا سالن درش در واسی سردمکه نو کرن پیوسته امجی خوزانا بکن و پر اکتیف ببن دا کوازاتیا فیزیکی یا ریبر خو مسوگر بکن شیلان کو بانیانی زمان کو وکه جن گل و گازین شهر دیندار ریبرا پو نو گوت دوه ام لایقی کدو تکوشینا ریبرا پو ببن دوه جواکی ده تکس نویره قالا آشتی و لوازین خو بکه لیمو که گازین شهر پر راحتی کسایت خواتینن زمان و جهب و دو آلیکاریه دخوازن سدماوی جی اوه ریبرا پو هشت کو ام جهب باور بکن و آلیکاریه جهب بخوازن ام جهوالتی اخواه پر باورن جبووی جی ام کسایت اخواه دگرن دستو دنرخینن رخنه این حوالین مو شیروین وان جمر دبن پرسپکتیف و رینیشانی مددن داویانو چه گدار نجامتون داویانو چه خواهد دم باش